دم باش تماشاوانین هیجا هم بخیر هاتن برنامه رز درسین کرمانجی. اما دخلک خواه ایرو دجی بحثا دا چکین کرمانجی بکن دیسا. ده برنامه ادن دا ما بحثا دا چکین کرمانجیین خوارو کربو. نه جی ام بحث هورگیلین بازنده چکین کرمانجی بکن. بازنده چکم اول د آنگو د دایه. مال جوری بکرتی بحثا و یکی کربو. اف دا چک واته ناف هندرینی ده هفوکه. آوای وی کردگیری ده یا. هر وها وکی دا چک نخوارو جی جورین و بازنده چکه تین بکار آنین. مینک خوارن ده قازان دا دکله. مینک کدن ده پرتوک دا گلک وینه هبون. بازنده چکه میا ده دوره ده جی ده ره انگو ده رایه. اف دا چک ده هفوکان دا واته در باسپونه. انگو شوپا تفگره که دست نشانده که. هر وها اف دا چک بدمیرا کرتویه اوکی تیرا جی تی بکار آنین. مینک آف دبن قشیرا ده هرکه. مینک کدن وی درزیک تیرا کر او بیجک دره خست. بازنه ده چکا میانه ها جی جده انگو ج دایه. واتیا لوینا بر بخاری بر بجیر و یانجی جایی کی بلندتر بر بجایی کی نزمتر ده. مینا کم بدن مرووک جوی دا هات. مینا که کدن جور دا کت خواری. نها دورا بازنه دا چکا ج ره انگو ج رایه. اف دا چک کاری کجبو یکی تی کرن دست نشان دکه و گوتنان آرسته کسنان دکه. انگو اف دا چک دواته یا جبو و بو دا جی تی بکار آنین. ام میناک بدن. هکه دراو ین بلقتی بن جمرا نحرامن. میناک کدن ماموستهی او یک ده جترا گوت بو. نها ده دوره دا بازنده چکا به رایه انگو به رایه هیا. اف دا چک واته یا پیرابونی ده هفوک او رسته او پیوان. آوای وی کرتکری پیره انگو پیرایه. نها امینا کامدن. پشیک به هفرا دلیزن. نها دوره دا چکا به دیه انگو به دایه. اف بازنده چکا مجی تفگره بر بدرکه و دست نشانده که. لگوری و بازنده چکا جی تفگرین بر بپیش و جیرتین دیار کرن. آوای وی کردکری جی پیده یا. نها ام میناکن خوب بدن. با آلیه مدهات. نها میناکه کدن شربکک آواسار بسه سواری نیسکانده کر. نها دورا بازنده چکا بو ویه انگو بو وایه. اف دا چک وی واته دیده که تشتک به تشتکی و یان به جهه کی و حاتیه زلقاندن، لوساندن یان آسی کرن. آوای وی بازنده چکا یکن کری جی پیویه. نها جی ام میناک خوب بدن. مم به دیویر و هلکشیه. میناک کدن من وینه یک به دیویر وکر. نها جی ام بحثا دا چکه نخوارو بکن و جبو آوای نوان میناکن خوب بدن. دا چکه نخوارو بپرانی دا چکه که او جبیجه که که جهو پوزیسیون نشان دادن پیکتین. دا چکه میا نخوارو اول لبایه. ام جبو لبایه میناکه که بدن. لبا مالا ما گوله که پچوک هیا. دا چکه که نخوارو آدن جی لبر. مالا ما لبر دبستانیه یا دوره دا لبن. پشیکا ما خلبن ماسه و شارتیه. دا چکا دوره دا جی لسره. خوشکا من دقا روژه لسر زند خواه چه کریه. دا چکا که نخورو آد دوره دا جی لگوره. اف دیاری لگور خزالیه. دا چکا که نخورو آدن لپاشه. من بیرک لپاش خانی کولا. دا چکه کدن لپیشه. ریک دریج لپیشته هیا. دا چکه کدن لپیشته. زوزانی ما لپیشت وان چیایانه. دا چکه کدن جبویم.
ڕۆژهاتی ji bo şîlanê diyariyek kirî. Daçekeke din ji ber e. Ji ber erebeyê xweda alî. Hinek daçekên nexwarûyê nimayî jî ev in. Li dor, li nav, li kêlekê, li pey, li dûv, li jêr, li pêşberî, bi pêş, bi bin, bi ser, bi dor, bi rex, bi jor, bi pişt, ji dor, ji aliyê, ji nêzik, ji dûr, ji pişt, ji bin, di ber de, di bin de, di nav de, di pêşê de, di nav re, di kêlekê re, di paş re. Di beşa daçekên nexwarû de mirov dikare behsa çend daçekên din jî bike. Daçekên şibandinê ango yên mînandinê, daçekên agahdariyê, daçekên hevrûkirinê, daçekên sedemîn. Niha em behsa daçekên mînandinê bikin. Ev daçekên mînandinê têkilî û wekhevbûna di navbera du tiştan da aşkera dikin. Mînak, ev zarok mîna mirovekî mezin xeber dide. Mînakeke din, tu nola malxalanên xwe nehsî. Di dorê de jî daçekên agahdariyê hene. Ev daçek mirovan arasteyî agahî û agahdariyan dikin. Daçekên agahdariyê ev in: derbarê de, derheqê de, li ser. Em mînak bidin, tu derbarê vê mijarê de çi difikirî? Bile di bîra we de be, daçeka derbarê cuda tê nivîsarê. Mînakeke din, li ser vê mijarê bîr û baweriya min zelal e. Êja jî dora daçekên hevrûkirinê ye. Ev daçek jî bi rêya qiyas û hevrûkirinê têkiliya di navbera tiştan da destnîşan dike. Çend daçekên hevrûkirinê ev in: bi qasî, li gorî, bi tenê, her wekî din. Mînak, hespê te bi qasiyê min xweş nabeze. Wekî yedawî jî em behsa daçekên sedemî bikin. Ev cûre daçek di hevok û rosteyan da sedemekê esas dikirin. Çend daçekên sedemî ev in: ji bo, ji ber û her wekî din. Mînak bidin em: ji ber baranê min nekarî biçim kar. Ez îro ji bo te hatim vir. Belê temaşevanên hêja. Berî em dersa xwe ya vê hefteyê biqedînin, em behsa taybetiyeke daçekan a girîng bikin. Em behsa pêwendiya daçek û tewanga kurmancî bikin. Di kurmancî da daçek peyvên piştî xwe ditewînin. Ev qaîde tim û dayîm derbastar e. Bila her tim di bîra we de be. Piştî daçeka peyvên ku tên ditewin. Belê temaşevan hêja. Em li vir gihîştin dewiya xeleka xwe. Me di vê xeleka xwe da behsa daçekên kurmancî kir. Heta xelekeke din û derseke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Emanetê qencî.